Amakuru y'iki gitondo tariki 20 z'uku kwezi kwa 12 abavugirwa ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire ko uyu mutwe wa FDLR n'indi mitwe isanzwe ifatanye nayo bashyize hanze itangazo rigaragaza ko hari ibitero karundura bagomba kugaba ku gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko tugiye tubona ko izi ziherereye ahangaha mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Warikare zigabye ikindi gitero karundura muri ibi bice bigiye bitandukanye bituwe n'abanyekongo benshi, aho bamwe bagiye batwikirwa amazu yabo abandi bakurwa mu byabo. Nyemera rero n'izi breaking news tuzibanemo ubashe gusobanukirwa neza ikiri kubera ku kibuga cy'imirwano, cyane ko mba narabikwijeje. Nizere ko mwese mwaramutse neza. Ndacyabwira ko YouTube channel ikiri ya yindi ni Subiza TV, aha niho bibera, aha niho ukura amakuru aba yizewe kandi amakuru aba agezweho. Unkundire mite ntangira n'iyi nkuru ngende byose mbe kugeza, ariko kandi mugende kugenda mbe kuvira imuzi n'umuzingo. Reka mbwire n'ababandi bakigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere, turabasaba gukora subscribe cyangwa sabone bitewe nuko mubyita, ubundi mufungure karakano k'inzogera tujye turushaho kwibanira muri izi breaking news. Uyu mutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda umaze imyaka myinshi ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, urimo kwitegura kugaba ibitero karundura, aho byagiye bigaragara ko ibi bitero bizagenda bigabwa cyangwa se bizagenda bikorwa mu bice bigiye bitandukanye, ahari n'ibibanda ahatuwe n'abantu ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba bisa nk'ibitero by'iterabwoba ku butaka bwa kino gihugu. Ibi byose bikaba byagiye bigaragazwa n'uyu mutwe wa FDLR, ariko kuri iyi nshuro nakubwira ko bamwe muri abo bayobozi bayoboye FDLR batangiye kuvumburwa bagakora ikimeze nko kuyobya uburari. Ni nyuma yo kubona rero ko iyi migambi yavumbuwe cyangwa se iyi migambi benshi yatahuwe, aho byagiye bigaragara ko aba bahise bashyira itangaza hagaragara bameze nk'aho bari kujijisha. Amakuru yizewe agera kuri iki kinyamakuru akomeza avuga ko uyu mutwe wa FDLR uteganya kugaba ibitero ku Rwanda byo guturitsa ibisasu bya karundura hirya no hino muri iki gihugu, cyane cyane ahateranira abantu benshi, aho ibi ngibi rero benshi mu rwego rwo guhungabanya umutekano no gutera ubwoba abashyitsi, aho ibi bigenda bigaragaza bamwe basura iki gihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kubona ko gifite umutekano. Ibi ngibi bikaba byaragiye bitangazwa n'uyu mutwe wa FDLR mu rwego rwo kugira ngo n'abo bakerarugendo bakizagamo bareke kuza. Ayo makuru akomeza avuga ko ndetse benshi mu bantu ba FDLR, uyu mutwe nagiye nkubwira w'iterabwoba ukorera kuri DRC cyangwa mu burasirazuba bwa DRC, aho leta y'u Rwanda yemeza ko washinzwe n'abakoze genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. aba bamaze rero iminsi bafatwa, aho byagiye bigaragara ko abangaba bahise bagaragara ko bari gutegura ibitero bidasanzwe byo kugaba ku Rwanda, akaba ari nayo mpamvu rero bahise batanga amakuru. Ni nyuma yo kubona ko iyo migambi yavumbuwe, FDLR ntago yaryumyeho cyangwa se giceceke gutyo, ahubwo mu rwego rwo kwidefanda nibwo yahise yihutira kugira gute guhita itanga iri tangazo, ari nabyo ngiye kugenda mbagezaho bikubiye muri iri tangazo. Ubu itangazo rero ryashyizweho umukono na Ngoma, uyu ni umuvugizi w'uyu mutwe wa FDLR. Bigaragara ko yari sinyeho ku itariki 17 Ukuboza 2025. uyu mutwe mu itangazo ryawo wamenyesheje igihugu cy'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko u Rwanda rurimo rwitegura kwigabiraho ibitero, hanyuma ibi bitero bikerekezwa kuri uyu mutwe wa FDLR. Yavuze ko ibyo bigamije guhindanya isura ya FDLR
FDLR isanzwe itari nziza no gutanga impamvu izi ngabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa DRC. FDLR yemeza ko abazagaba ibitero ari bamwe mu bantu twavuga ko ari ba hafi bagiye batahuka mu bihe byagiye bitambuka, ariko kandi abantu bayo ikomeza ivuga ko ari uko ibi bitandukanye cyane no kuba nyuma yo kubeshywa ko kwizezwa cyane ko hari abagiye bava ahangaha bagiye bafata muri iriya minsi ngira ngo hari abayobozi bayo bamwe bagiye banakomakome bagiye bakurwa muri uyu mutwe wa FDLR, nyuma hakaza gucishwaho n'andi matangazo aciye muri ziriya ntare za Sarambwe bababwira ko bakwiye kurambika intwaro hasi bagacyurwa mu gihugu cy'u Rwanda amahoro, cyangwa se bakagenda bamwe muri bo ngo babashyira mu yindi myanya y'ubuyobozi. Bakomeza rero bavuga ko babeshywe bagenda bizezwa gucyurwa mu mutekano no kwizezwa imyanya myiza igihe bazaba bagarutse mu gihugu. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ndetse abo bantu ari nabo bari inyuma y'ibyo bitero biherutse kugabwa muri teritwari ya Masisi. Aha nakubwira ko no muri teritwari ya Warikari hari benshi baje kugira gutya bagabwaho ibitero n'uyu mutwe wa FDLR. Bikaba byaragiye bigaragara ko ari FDLR yabikoze. Iki navuga ko ari nacyo cyiciro cya mbere kandi icya kabiri kizabera ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo birumvikana uyu mugambi mubisha mu kuwutegura byagiye bigaragara ko baje kuvumburwa na leta y'u Rwanda, akaba ari mpamvu iri tangazo bagiye barishyira ahagaragara mu rwego rwo kugira ngo bidefande hakiri kare. Uyu mutwe kandi ukomeza uvuga ko ugitegereje gutaha ku butaka bw'u Rwanda binyuze mu biganiro by'amahoro hagati y'abanyarwanda, kandi udateganya gutera iki gihugu kubera ko ngo bashingiye ku gihe bamaze muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo bakabaye barabikoze kera cyane. FDLR kandi itangaje ibi ngibi nyuma y'uko imaze igihe igenda icibwa intege n'ibitero bya M23 cyangwa se n'izi ntare za Sarambwe mu bice igenzura, aho ibi bice nakubwira ko bitandukanye bigize iyi ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, nubwo igifite ibirindiro bikomeye muri Rucuru na Warikare, aho baherutse n'ubundi ko bagabaho ibitero nabwo bikaza kurangira ahangaha nabwo amasasu avuze cyangwa se intwaro ziremereye n'intoya. Nakubwira nk'ibitero byabaye ejo bundi igihe izi ntare za Sarambwe zaturukaga muri Nyabyondo ziza kubagabaho ibitero ahangaha, hamwe hari agace kamaze igihe karigaruriwe nabo mu mwaka wa 2023 nibwo yaje biza kurangira babakubise inshuro basubira inyuma. Ariko kuri ubu ngubu nakubwira ko ahenshi umubare munini wabo bagenda bacibwa intege n'izi ntare za Sarambwe. Biravugwa ko rero ku kibuga cy'imirwano nakubwira ko mu masaha y'iki gitondo nabwo umwuka utari mwiza, nyuma y'uko tugiye tubona ko hari n'izindi ndege za drone zikoreshwa na FARDC ziri kugenda zigaba ibitero ku birindiro by'uyu umutwe wa M23, aho bigaragara ko ngo leta ya Kinshasa nta gahunda ifite yo kubahiriza cyangwa se yo gushaka amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Bakomeza ko bavuga ko n'ubundi ibi byose biri kuba nyuma y'uko bavuye muri uriya mujyi wa Uvira. Ubwo ndavuga intare za Sarambwe aho zari zemeye gucyura ingabo zabo zari zifite muri uriya mujyi wa Uvira wari umaze igihe kingana n'iminsi igera kuri 5-6 zibohoye uriya mujyi. Ibyo byose bakaba bifata nk'ubushotoranyi. Ejo n'ejo bundi rero mushobora kubona bagize gutya bagasubira inyuma bakongera bakigarurira uriya mujyi nk'uko byari byagiye bigaragara ko bari bawufashe n'ubundi batarwanye cyangwa se nta kurasana kubayeho. Ibyo nanjye nagira ngo nongere mbishyireho umucyo, kuko nabibabwiye mbabwira ko izi ntare za Sarambwe nubwo mwabonye zisohokamo, ngira ngo iyo nkuru nayibagejejeho mu minsi yatambutse, ntago bari kure, baraho hafi. Ejo n'ejo bundi twabona ikibuga cy'imirwano cyongeye gufungurirwa hariya hafi neza mu birometero bitarenze 20 uvuye mu mujyi wa Uvira werekeza Katogota ndetse na hariya Kamanyora, kuko abagenda bagaragara muri iriya misozi bavuga bati ntago twajya kure y'abaturage, cyane ko
bamwe muri bo bagiye badufata nk'abacunguzi. Ngibyo rero biri kuvugirwa ku kibuga cy'imirwano, nakubwira ko nanjye mpari ku bwawe, ujye unkundira ubane nanjye kandi mwizeza amakuru abagezweho kandi amakuru abayizewe. YouTube channel ndacyakubwira ko ikiri ya yindi ni Subiza TV, aha niho bibera, tuze gusubira mu makuru yacu ari imbere. Ibitekerezo byanyu muri comment murabizi ko ari byo biduha motivation yo kugenda turushaho kubashakira indi makuru abagezweho aba yagiye agaragara hirya no hino, by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwakoze cyane, dusubire mu kanya. Asante sana.